Batisi TV Lawan Rashapi daga Frank Motors Kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat baganet foodish Ordar mapi ninwan ramani hakir dobyeng jongpi Ka kinho niya le kai hanyo trip kalayo ra ya kanam la do ha jinya kon final ha JH Lingdo Memorial Trophy Shillong Open Kasi Knockout Tennis Ball Cricket Tournament da ka bapelim no ya ka kinho niya le kai lom siap ka balalong ha ka sngi sajan ka hanyo tarik ubnai jemang ar hajar ar puar Hakani ke lempung yelek kai bala penlong de seng samla maulai mauro harengkat ke jinge trailang bat ke Meghalaya AIDS Control Society Shillong Hamadan jong ke LP School mauro kenton le ka kinho yelek kai hanyo trap kala job persha ya ka kinho yelek kai lom siam the sun weekend Ya kanam man of the match layo kurda Benny Lingdo kan ba ya kanam man of the series layo kurda Richmond Nongdhar Kakinho niya le kai henyo trap kabalayo ra ya kanam job hangani ka lempung kalayo khor ya ka songpisa ka basan pho hajar tingka harengkat bat ka trophy bala sam no MLA jong ka Maulai constituency uba process ti saukmi ubala long kongsan hangani ka sngi kan ba kakinho niya le kai lom siap kabalawan baar kalayo khor ya ka songpisa ka baar pusan hajar tingka lembat ka trophy Nggak boleh. Para bisa. So
final. Arfusan arfun riusnam arfun riusnam mensua. Ni lalong kinong kam ki basyut ham jo gaseng samla ni po senang mau. Bat ka fast GH ke bangi laya penlong agut ke por ladang bakala da usnam arajar pra. Ladang bakala. Tiada di por ni lay tulun ba gaseng samla. Begini gidi yang gibagi dan sadian jongi sakmat jongi harut ke surap. Kidai mati jong kaseng samlah gitu gipo hakaba gilaile sitom gilai syong mut bahab du menalai syong kai gilapan kan mau gitu gipo harba mensua hakaba ngi trai sitom ya ga fast GH memorial trophy ya gitu gipo ban miet batski gilai trai sitom haga seng samlah ban gilai aru ban rakie ya ga silver jubilee hak kita gipo ban isung kemen banong ba ga seng samlah ba mentah dan sayo ban rakie ya ke golden jubilee mentah tinggi scam kikun samla mentah kejong ke senong jongi ke trisitom bergani gawai kani ke tournament bu kani gawai niki bentah hakaba ke bentah jong ke jigar ke jong ke golden jubilee jongki tinggi ket bok ke ruyang ya ki samla bu mentah bikin nangla ban trei kamba susu ke imlang salang rengkat bagai senong rengkat bagai dorba senong banwan ra ya ki babha na kabanta ka jingha jong ikon samla ka jing kublai ka kerpang na kabanta jong ki life art league team ki bela shim banta ha kan ka tournament kade ka tournament kade ka memorial GH memorial tournament la pelong na ka seng samla mulai moro kublai sibuna na ka jong seng samla mulai moro pelong ya ni ka tournament kade ka tournament kalong sya ka tournament ka bahe parngi swokemen Manakaliang jong kaseng samla. Ya kani ka program bagai pelong tang ban sudah berkom formality bingong. Nrai kila organize hak tagarukom bagalong grand tournament. Kemudian sibun nakaliang seng samla ba pi lakot somha ya ka. Haka jingdu paningkong haba nakaliang seng samla kila kendu kila pentip bagian pelong ini tournament. Bandar kalian jongki kau bangi kuat ban pelong ya kini ka memorial tournament. Kaman kan mau ya ba GH Lingdo kum perlok barim ikurim jengi kum benta bi khon ni ka por hinmen ki para jengi bi besam don ka bangi. Tenak kalian jongahi ngong kanam don jengi ya syakmat. Bangala kali nak kalian jongki katno kanwan ka cash prize. Nakalian jengi ki ong inbo cash prize ka bahe ong to nakalian jonga kan ai san pho wajar tingka nakabanta jong ni tournament de nakalian jonga hi ka bangala kular bangala IT sing samla san pho wajar tingka nakabanta kan ni tournament wan nge scam rangi pej pade ya ka jud sep jong kan ni ka ya kan ni ka tournament ha kan ni ka por manta ka jud sep ki no bon ba dingin dorang kat bang sing samla Barang scam sibun ki program laga dengan sports berkuih kiway mana kali yang joki kena pelong nak matai ya kaban kentiu ya kesamla jong kasnong bar kesamla jong kerja berihi barokaway kemudian sibun nak kali yang jong bapita kemurang basnong asana basnong acting general secretary kerang badong kita khot jong executive committee jong kedua basnong mulai moro kemudian sibun ya jong kat jong pi ya kajeng kersian jong pi ya kajeng aibor jong pi bat ya ka mensiam jong pi padon ka paseng samla dina ka daw jong kajeng kersian jong ka snong paseng samla kasngan kaslor bli syakmat kajeng kublai ya present seng long kemi rekat gi long kemi jong rengkat bagi long kemi jong snong bahap long presiden general secretary jong seng samla mansua blesibon bajing iru kiwai ki members ki barem seng samla bat ya baro ki dong song snong jong snong mulai moro bat kham dame nak leng art league team kawai ka new trap cricket club bat kawai pada club nang dia po dum siap ngi hapan sim ya ka sport kom ka profession kaban kersian nama ta jongi hakano kono kam kaban nak leng jongi ya syakmat ka jingir pat jongai ki samla dona preng jongpi kiba na dona ka jong kam ka jam don nak lepi kiba sim ka sport kumoi na kalok bentara manong ka jingkelan med ka physical fitness
Dona play jopi sim ka profession. Pin hapan sim ka way kum ka challenge jong pi. Tada ki way kila ban yo ilakai napo India jongin. Lani mata naka national ban represent ya national. Balingin manaka dia jingin miyo. Tada ki way ki represent ya ka mekhria ka jongi shabar. Laka dia national international balingin miyo. Kata ka di bendon ka competitive spirit ka jingker pa jonga ya ki samla jongi hakan ni singi mata. Ni hapan nakalia jongi. We have to move ahead. We have to fight, and we have to have a competitive spirit. Kemensiam jong ngajing kun. Kali kajing Syah ini segi mata. Nakaliang jong khasi student union. Karena sim mata ya ka cricket kum gawai na kum kiwai lagi tournament kaban nakaliang jong ka kwa ya kaban push ahead. Kemudian ailat lagi samra jongi ban represent ya ka Meghalaya bat kiwai ki national tournament outside the state. Kabamut bagi samla jongi kabak KSU ngai scam kelakwa nalej ki kelakwa pa ban kentiu samla jongi hakaliang jong ka cricket. Kadai ke Syah ini singi manta kadai ka por nangi kwa ban fight bat ki jet bendrio. Kadai lingba nakaliang jongi hab ban fight lingba ka sport la kadai cricket ni haban sai gi brio jong. La kadai ke jing pune haban sai gi brio jong. Lagi business na basiu ke boleh say boleh jong lah hakan ko benta lagi dai mata administration lagi dai mata ha bro secretariat maju semusnai bahan hai jong ke state dalam hikmat kamslem ya ke mulai dalam kamslem bar ke do hikmat ubon ke nagale udang ji clear ya ke jelahi bro ko we kasus nei bahai ke jelah kamtam ha ke ni sni mata Inoi kai khaban mi se surap anno jing sngo habai kren sarkar kong 1000 crore ni penduduk ke pisa nam tak infrastructure abang infrastructure ka motai ya ke school building lani ke playground lani ni tai long infrastructure 1000 crore kong balik ke sarkar nak 1000 crore infrastructure san spa crore nak ka infrastructure san spa crore ben nak dak noi kai baring pe kini mentang example yang ni ke benta aban kren When samla jungi ngasokamen bahwa sini program beton kita kemensiam ke leadership quality. Gidon kami beri hak ni isni isamla jungi ibadon kita ke leadership quality. Baru ngidon quality. Kabenda masa hak ban pendon kam hak. Kanang keren ini juga mana kapor. God has a plan and purpose to all of us. Ublay don juga plan nam tak jongan bejongpi. Yang hak ni benta. Kiwai na hak dekat sports. Kami Women 7, kami lagi noi kai, laga jong, kapenta jungi kalau boleh laga jong kapenta. Ngin hap ban pendon kam hok. Ngim man kuat na le jungi kalau ya kabangin kuat raha. Pargim di man kuat na le jungi abangan nakali jung laga hun kum MLA. Bangam di man kuat pada na le jungi ban try business. Lani belong supplier, lani belong ke borok selajong. Katakan numlong. Banakali jungi kuat hi bagi constitute mata ya kan no benta. Ang skoto ya ka jing khot ka jong blay kalau blay lo khot ya ka ko memeli ban shakri pai ba I'll give to the maximum ban ai ko bha tam nakamenta jong ki pai ba ti ha ka bari ba sport hanis ka so kamen bha ka ni sngi manta kisan laji las nang mi shakhmat ba da ko aben kentu samra jungi ni dari ka por o mane you have to move on, we have to fight ni hab dan ka mensim jong ka jing khun Kajila Meghalaya jungi kumni balong mata san post nem. Ni ekran balik bakal Meghalaya jungi san post nem kumni ke balong mata. Ngidu jingkerman. Pada ngai scam ki samra jungi ki sami syakmat. Ini syakmat yang keman kran nang mata interest yang kari bakal jeper riuhi berokawai. Barkai ke bagadon hakan ni ke por ke mata. Kajingker pan nak kalian junga kalau kanu kam hak ban penstam. Wanci kuat kalau ready made. Kanu ready made ngau hi kita di September. Kalau man kut hak nu ke por makalong ready made. Hak ban tray sitam. Laga di sports ni hak ban tray sitam nak kalian ngejongi. Ngai scam ki samna jongi laka dai jo cricket kiwi hak ban penstam. Practice make a man perfect. Hang ni bang practice make a man perfect. Kam dai syu mana ke sport laki jong ki benta ke bandak la jongi hak ban penstam.
Tengahnya penya je kita jing tak kuti.